Malaysia akhirnya mulai meniru teknologi pembayaran kris Indonesia. Wih, bangga saya guys, Malaysia meniru teknologi QR Indonesia. Wih, mantap ini. QR payment. Jadi ranking kita sekarang adalah nombor 2 dalam dunia. Hanya Nomor 1 pasti Indonesia nih, ya kan? Karena Indonesia itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan bereaksi sebuah video guys ya. Ternyata Malaysia itu meniru ya QR yang ada di Indonesia. Wow, ini benar atau tidak? Jadi jom kita simak videonya, tonton dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham guys ya. Jadi saya penasaran juga ini benar atau tidak. Kita play videonya, let's go. Malaysia akhirnya mulai meniru teknologi pembayaran kris Indonesia. Wih, bangga saya guys, Malaysia meniru teknologi QR Indonesia. Wih, mantap ini. Malaysia akhirnya mulai mengikuti jejak Indonesia dalam membangun sistem pembayaran QR yang terintegrasi. Konsepnya mirip QRIS milik Indonesia, di mana satu kode QR bisa digunakan oleh berbagai aplikasi bank dan dompet digital. Selama ini, saya heran juga kemarin istilahnya ada QR, saya barcode gitu loh guys, saya scan gitu. Itu bisa loh kita istilahnya ngirim uang pakai kris dari Indonesia ke Malaysia gitu. Apa teman-teman bisa juga ya ketika istilahnya kita tampilin kris gitu, teman-teman bisa akses enggak istilahnya kris itu gitu. Tapi saya nggak punya guys. Kalau punya ya nggak tahu juga buat apa juga gitu loh guys ya. Kalau di kedai ada gitu, kalau di hotel ada gitu loh guys ya, penginapan ya kan. Tapi itu kayak saya tuh kayak shock aja. Oh bisa guys gitu loh. banyak penyedia layanan di Malaysia masih memakai jaringan QR tertutup, namun Bank Negara Malaysia kini mendorong seluruh sistem agar terhubung dalam satu ekosistem pembayaran nasional. Ini bisa dibilang bahwa Malaysia sedang mencontek keberhasilan Indonesia. Oh, Malaysia mencontek keberhasilan Indonesia. Bangga saya guys kalau memang realnya seperti itu. Tapi nggak tahu faktanya gimana ya. Kris sudah diluncurkan sejak 2019 dan berhasil membuat transaksi digital jauh lebih praktis. Pedagang tidak perlu memasang banyak kode QR, sementara pembeli bebas membayar menggunakan aplikasi apapun. Keberhasilan QRIS bahkan tidak berhenti di dalam negeri. Sistem ini sudah terhubung dengan sejumlah negara dan digunakan untuk transaksi lintas batas. Kalau tanggapan kalian gimana nih? Malaysia kalahkan US, UK, Jepun, Korea, Singapura. Bukannya kalahkan bola sepak, bukannya badminton, tapi QR payment. Jadi ranking kita sekarang adalah nombor 2 dalam dunia. Hanya nomor 1 pasti Indonesia nih, ya kan? Karena Indonesia itu Masya Allah, tabarakallah gitu lah kan. Tahu sendiri ya guys ya, kris itu sangat ditakuti oleh Amerika. Katanya gitu. ada satu saja negara depan kita, which is China. Dan bukan. Kenapa? Why bukan Indonesia? Kenapa Cina nomor 2, Malaysia? Kenapa kita nggak nomor 2? gap dia tak sampai 2% pun. Memang kita follow rapat habis lah. Jadi korang bayangkan sendiri 66% dari Malaysia, 2 daripada setiap 3 orang yang korang jumpa kat Malaysia ni, mereka ini akan scan QR code mereka secara setiap bulan. So China mereka punya skor apa? 67% je. Jadi tak banyaklah jauh beza dengan rakyat Malaysia. Tapi kita ada 33 juta orang, diorang ada 1.4 bilion orang. So diorang punya skill tu memang another level lah. And then Mastercard sendiri pun ada keluarkan report yang 63% dari Malaysia prefer untuk bayar digital. Dan kalau rakyat Amerika 25%, Eropah 24%. So kita ini 3 kali ganda lagi ahead daripada negara-negara maju di luar sana. So macam mana Malaysia boleh capai ke level ni? Kunci utama dia ialah duit now QR. Jadi dekat negara-negara lain mereka ada isu di mana setiap app mereka akan ada QR code tersendiri. So kalau merchant ataupun kedai itu tidak accept QR code dalam apps korang kena download lah apps lain. Leceh kan, kena download banyak apps QR tak kompatibel semua. Tapi kalau kat Malaysia kita hanya ada satu QR code saja. So tak kisah korang pakai TNG Wallet ke Mail ke GrabPay ke macam-macam lah, ada kat semuanya boleh. Sama lah macam dekat kita pun pakai. Memang dah tak ada dah orang tanya akak guna QR apa, tak ada. Korang scan je terus QR code tu dan korang terus boleh bayar. Jadi orang yang paling untung sekali dalam ekosistem sekarang siapa? Yang paling untung adalah bisnes kecil. 80% merchant ataupun
ataupun pengguna, duit now QR ni adalah makcik-makcik yang jual kuih, abang goreng pisang, pakcik kedai runcit. So mereka ini dah tak perlu nak beli mesin POS, point of sale yang beribu-ribu yang kecil keluar duit tu kan. So sekarang kita hanya letak saja QR atas meja ataupun mana-manalah korang tempat QR code tu, terus settle, duit akan terus masuk. Jadi pada tahun 2019 hanya ada 300,000 saja merchant yang telah pun adopt QR code payment ini. Tapi sekarang 2.6 juta merchant, dah naik 9 kali ganda dalam masa 5 tahun saja. So peningkatan ini antaranya disumbangkan oleh COVID lah. So pada waktu COVID, orang takut nak pegang duit kertas sebab boleh ransik lah apa segala kuman kan. So mereka mula terpaksa scan QR. Boleh lagi cerita kita nak masuk semua bangunan kena QR code kan. Tapi selepas COVID dah habis, orang dah tak nak dah balik kat cash. Sebab mereka dah rasa QR code ni betapa convenience ni dia. So keperluan yang pada waktu dulu sekarang dah menjadi kebiasaan. Dan hasilnya tahun 2025 Malaysia telah pun mencecah 8.44 bilion transaksi digital. 23 juta transaksi berlaku setiap hari. Dan bukan kat KL saja tau adoption ni berlaku. Malah dekat Terengganu, Kelantan, Kedah, adoption pun dah naik 3 kali ganda. Korang boleh nampak lah yang orang-orang kampung sekarang pun dah cashless sekarang. Jadi duit now QR code ini kita bukan saja boleh pakai kat Malaysia, tapi kita boleh pakai dekat Singapura, Thailand, Indonesia, China, Kemboja. Oh benar berarti guys. Semua sistem ini dah connected sekarang. Dan 2026 India pun akan masuklah sekali. So apa jadi kita nggak perlu ya kan mau bayar-bayar pun ya kan cekling gitu guys ya. Berarti kalau kita mau ke Malaysia nggak perlu tukar-tukar ringgit ya. Tinggal bayar barcode gitu aja, Kris gitu kan. Wow, amazing kalau udah tersambung seperti ini ya guys ya. Bila turis datang ke negara kita, mereka boleh scan QR code kita. Dan kalau kita sendiri pun pergi ke luar negara, kita boleh scan QR code diorang. So Daus sendiri pun dah try lah scan dekat Indonesia dan juga China, memang boleh guys. So lepas ni next time kalau korang pergi scan dekat QR code kat tepi jalan ke kat mana lah kedai pun, korang kena ingat yang korang sebenarnya tengah contribute kepada Malaysia menjadi nombor 2 dalam dunia. Ini bukan kecil-kecil punya achievement. Dengan hanya 33 juta orang, kita berjaya kalahkan negara superpower. So kalau korang rasa video ni bermanfaat, tekan like dan komen juga pendapat korang. Korang rasa Malaysia boleh overtake tak China menjadi nombor 1 dalam dunia? Dan please share video ini dengan kawan-kawan korang so mereka tahu yang Malaysia dah semakin power sekarang. Jadi yang paling penting sekali, follow Daus supaya kita boleh jumpa lagi pada next video. Ciao. Tuan-tuan jangan terkejut, Malaysia negara kedua paling tinggi guna transaction online QR code dalam dunia tuan. Hanya di belakang China saja. Saya rasa ni tak mengherankan. Heran sebab saya. kalau kita tengok QR. Saya heran Pak, kok bisa gitu? Kenapa bukan saya? Kenapa bukan Indonesia? Kenapa Malaysia gitu? Heran saya Pak. Code di Malaysia ni di mana-mana tuan-tuan. Kita boleh tengok dia punya ranking dia tu. Tuan-tuan tengok negara yang paling tinggi sekali penggunaan QR code dalam dunia. China 67.4%. Kejap. Oh, ini pengguna QR code ya. Jadi penggunanya gitu ya. China, Malaysia, Thailand, Argentina, Brazil, Vietnam, Switzerland, Taiwan, Sweden, Colombia. Malaysia nombor 2. Mana Indonesia? 6.61%. Di bawah tu Thailand, Argentina apa semua tu lah. Katanya tadi Malaysia meniru Indonesia guys. Gimana nih? Tuan, sebab saya rasa kita boleh tengok di pasar malam pun kan, kalau kita pergi beli contohnya kek lapis, kuih lapis contohnya, kuih lopeh lah. I know. Itu pun orang scan online. QR code saja. Kalau pergi di contohnya orang kata apa? Kedai mamak pun ada QR code. Iyalah. Even orang kata apa, kita pergi beli char kway teow pun. Boleh bayar pakai QR code tuan-tuan. Sekarang ni lebih mudah. Betul. Tak payah bawa duit pun. Yang penting jangan tinggal phone saja. Tinggal phone, bawa phone saja. Sekarang saya juga gitu guys. Kalau pergi-pergi saya cuma bawa handphone gitu macam tuh guys. Kalau kita nak pergi kemana gitu. Cuman kalau istilahnya di Indonesia itu belum semuanya ada. Kayak pedagang-pedagang kecil itu ada sebagian yang belum ada gitu. Tapi memang ya harus bawa cash sih masihan gitu kan. Tapi kalau udah komplit semuanya ada, wah mantap sih. Ada orang kata apa, duit dalam tu boleh QR code. Sangat mudah tuan-tuan. Betul. Dan cashless ni Malaysia nombor 2 tuan-tuan. Cashless itu hampir tiap hari. Saya rasa satu pencapaian yang sangat tinggi lah. Sebab China ni penduduk dia 1.4 bilion. Kita baru dalam 34 juta saja. Jadi maksudnya kita ni cepat adapt dalam orang kata apa, cashless payment. Benar. Tuan-tuan. So ini satu fakta yang saya rasa menarik jugalah. Menarik lah. Jadi tuan-tuan yang niaga macam mana? Dah pakai QR code ke belum? Bermula tahun 2028 nanti akan ada satu perubahan yang akan dibuat untuk mengubah cara kita
kita bayar guna QR setiap hari. Guys, Bank Negara Malaysia menetapkan bahawa mulai 30 Jun 2028, semua sistem QR payment dekat Malaysia ni kena gunakan rangkaian yang saling berhubung, iaitu infra macam Duit Now QR yang dikendalikan oleh Penet. Korang perasan tak, kalau korang pergi ke kedai-kedai yang tertentu tu, maybe korang akan jumpa satu QR yang hanya direka untuk certain aplikasi pembayaran sahaja. Jadi kalau korang tak ada aplikasi tu, ada kemungkinan korang tak boleh buat pembayaran. Maksudnya kalau korang nampak satu QR dekat kaunter tu, korang boleh terus scan menggunakan mana-mana aplikasi bank ataupun e-wallet yang ambil bahagian. Tak adalah lagi korang nak fikir pada masa tu, QR ni kena guna apps apa pula ni. Jadi tak kiralah bank ataupun e-wallet apa pun, semuanya boleh berfungsi dalam satu ekosistem yang sama macam Duit Now QR. Sebenarnya kebanyakan bank dan juga e-wallet hari ni memang dah menyokong Duit Now QR. Contohnya kalau kedai guna Duit Now QR, biasanya kita dah boleh bayar lah menggunakan contohnya macam MAE, CIMB Octo, Public Bank, Hold Your Bank, Touch and Go e-wallet dan macam-macam lagi lah. Cuma masih lagi adalah beberapa penyedia yang gunakan QR eksklusif ataupun sistem diorang sendiri. Jadi menjelang 2028, semua sistem yang macam ni kenalah disepadukan supaya tak susahkan pengguna lah. Bagi pengguna pula, benda ni memang akan mudahkan urusan lah, sebab tak payah lagi kita nak simpan banyak-banyak apps dekat kita punya handphone ni semata-mata nak buat pembayaran. Dan sementara tu peniaga pun akan lebih senang sebab hanya perlu sediakan satu QR yang boleh terima bayaran daripada pelbagai bank dan juga e-wallet. Tapi tak dinafikan mungkin ada yang risau pasal promosi eksklusif ataupun mata ganjaran tertentu yang mungkin akan berubah. Akan tetapi kita kena faham dekat sini, matlamat utama Bank Negara adalah nak pastikan sistem pembayaran digital dekat Malaysia ni jadi lebih senang, lebih lancar dan tak berpecah kepada macam-macam rangkaian QR yang berasingan. This is a self-reminder for myself that I live in Malaysia to always keep some cash in my purse because lately I've been relied on my cards, my Touch and Go cards and my bank cards so much because nowadays Malaysia is so modernized. Like everywhere you go, you can just simply tap your phone, you can tap your cards, right? And today, after a long time, I'm stuck in a parking. It's Hero Supermarket, still based on like these cards. And I have no cash in my purse and there's no ATM here. I feel so dumb. Gosh, when did we get so spoiled with technology in Malaysia? I mean, it's been only maybe a couple of years. Everything is automatic now. Everything is like with cards and taps and shit. I mean, just to go to an ATM around here for 6 ringgit, I had to go far to the next building. Then I remembered it was our life just a couple of years ago. And now I'm so spoiled that I felt like this was difficult. Can you believe that? Remember, carry cash. These are some things which shocked me about Malaysia after moving here from Sweden. One is how technologically advanced it is. So, jadi memang para pelancong itu malah memang dimudahkan sekali ketika mereka ke Malaysia gitu, dan istilahnya mereka ya teknologi di Malaysia itu sudah sangat-sangat berkembang dan memudahkan kehidupan mereka gitu ya guys ya. Like all the QR codes at all the restaurants where you can just order at your table, the QR codes to pay like using Touch and Go, that doesn't exist in Sweden, and it's crazy that it's just so common here. Second one is not using a knife, so using a fork and a spoon to eat instead of a fork and a knife. Especially with meat, I still don't know how to do it properly. I'm so clumsy every time I'm trying to pick the meat off the bone. The third is how much luxury exists in Malaysia. So fancy cars, fancy restaurants, fancy cafes, they are everywhere, which doesn't really exist in Sweden. I assume. Oh, jadi banyak restoran-restoran mewah ya kan, kafe-kafe mewah yang di Sweden tuh nggak ada katanya guys. Bisa gitu. It's because the gap in income is not so high in Sweden. So like the gap in establishments is not so high. So here you can literally get a meal for 500, 600, 1,000 ringgit, but you can also get a meal for 5 ringgit, which does not exist in Sweden. Finally, this is kind of
no good salty popcorn here. Like there is salty popcorn, but it's not good. It's not buttery and it's not salty enough. And I've been trying to find one for so long, but I haven't found any. Did you know that this can be really dangerous? Just by scanning an inauthentic QR code, you risk your location, your sensitive data, even your photo from your front camera. These fake, malicious QR codes can hide in so many different formats or play. Look at this now. What is that? And look at this. Redeem 100 free. This Nasi Kandar I have closely inspected. All the QR codes are safe at the moment. Check it. And this QR code, it is not dangerous at all. In fact, it has Malaysia's official online and anti-scam safety tips. Thank you to Tin Bistro for letting me film here. And before you share any of your information to a website that you got from a QR code, take a moment to verify this site. Sure, Baru, share. You're in Malaysia and you see that every local shop or food stall only accepts payment with a QR code. But you can't use it because you don't have a local card. Until today, we have found a workaround that allows us to use our regular European cards, including Revolut, and that's done through the GrabPay. I bet you heard of Grab before. It's the main app for deliveries and car rides here in Southeast Asia. But what most people don't know is that they also have a digital wallet option. And they're actually one of the... Terserah kita mau pakai aplikasi apa aja ya kan, Bank kah, Grab kah ya kan. I see that. Kemarin saya menggunakan bank BNI, kalau di sini BNI gitu kan. Itu bisa loh. Gila enggak sih itu, dan ada keterangannya gitu, Malaysia gitu. Malaysian ringgit gitu. Iya kan, 5 ringgit itu berapa, 25.000 lah gitu guys ya. The accepted providers in the Malaysian QR code system. So you can register your card within the app as long as it's a MasterCard. And this allows you to pay everywhere in Malaysia using their QR code. Hi everyone! So today, we're here at Malaysia. At samahan niyo akong mag-ikot dito. At dahil nga durian season dito ngayon sa Malaysia, syempre susubukan natin kumain ng durian. Okay. At alam nyo ba guys na pumunta ako dito, dala lang ang aking e-wallet na GCash. At alam nyo ba guys na dito sa Kuala Lumpur ang mga best shopping malls. And today we're here at Pavilion Mall na kung saan ang daming boutiques and shops na pwede kang bumili. At alam nyo ba guys na ginamit ko lang ang GCash at less hassle talaga sa pagbayad. And after ko maglakad-lakad dito sa Kuala Lumpur, don't forget dumaan sa mga 7-Eleven. And yes guys, nag-a-accept din sila ng GCash, so i-scan lang nila yung QR code and successful na yung payment mo. And this is the exciting part. And today, I'm gonna watch the UEFA Football Championship. And today, nandito tayo sa Pingmin Market na kung saan ang dami mong stuffs and foods na pwedeng mabili. And yes, kahit nasa ibang bansa kayo, you can use your GCash Alipay Plus. So ito yung ginawa namin bago kami manood ng championship ng football. So sa lahat ng mga nagpaplano na pumunta dito sa Kuala Lumpur at pag nakakita kayo ng Alipay Plus, don't forget to use your GCash. And ito lang yung nangyari sa aking Kuala Lumpur trip, and thanks to Alipay Plus. Dahil sa kanya, mas less hassle ang trip ko dito sa Malaysia. Kaya naman, kung pupunta kayo dito sa Malaysia, don't forget to use Alipay Plus at magbayad kayo gamit ang GCash nyo. So, see you next time! Alright guys, udah selesai. Dan iya, keren banget sih guys ya. Koyak sih koyak guys ya. Koyak katanya. Koyak lah. Dikira kayak gitu, tapi nomor 2 di dunia gitu loh guys, ngalahin istilahnya ya negara-negara lain gitu. Ternyata nomor 1-nya itu Cina gitu loh guys ya, yang paling banyak menggunakan QR ataupun cashless lah gitu loh guys ya. Orang luar negara sekolahkan media Indonesia. Dah dari dulu ada tak sombongkan diri macam Indonesia nih. Malaysia nggak menyombongkan diri, diam-diam aja. Ternyata dia sudah istilahnya melakukan sebuah hal yang membuat banyak orang itu mudah gitu loh guys, terutamanya para pelancong, dan sehingga dia nomor 2 di dunia. Kan mantap gila gitu loh guys ya. Ternyata QR-nya Malaysia itu memang sudah sebagus itu, dan sudah terkonsep dan sudah terhubung gitu loh guys ya antara beberapa negara, sehingga memudahkan kita untuk melancong ke sana. Tidak perlu tukar ringgit gitu kan, tinggal pakai tap dari bank kita itu juga sudah bisa, ataupun aplikasi-aplikasi lainnya. Ini sangat menarik sekali guys ya.
Jadi kalau menurut teman-teman ini beneran meniru Indonesia atau gimana? Coba komen guys ya. Saya pengen tahu nih gimana istilahnya komentar teman-teman, pendapat teman-teman tentang hal ini gitu loh guys ya. Kok bisa gitu loh guys, malu saya. Oke, mungkin itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.